Abusiafo musonfo muniaba epeskapa ena minimo edi eche mema obibia akwaba sonko ede eba too much GH so na enede arehosema babeto edwa ena mede eba abesumum abranti we bi a enede chese wono ankasa atamse kan ede awo no ho obidwe obi adwen ho wonte eye ase ni nyina eye se ye nuaba medidi a ababeto eye abonten eye se nidi ede eye kwakum na nchemu emie wo ye obi a chese wota ejina 37 bus station wo eye enkran a chese wo boa eye enkrofo ema wo mo epake wo mo nyoma edi egu eye ka mu ene ese ka elodi a wono na wo hwesem obelodi vehicles a head towards eye Madina ena dodowa wono ene beboa ama chese wo mo ahyehye eye enyoma no wo ho no eno ena chese wode eye ni dwuma chese wode eko eba wono na onya ni sika edi efrimu na enchemu enie se eye na dana ye ni abemayi chese wo station hono na ankebra bi etwemu na wo sere se ankebra no endum no sekan na wonfa enye eye ade na eno na woje eye sekan edi free ankebra yi hono mu a ene enu ane se wode wo ne ho cho ekunu hu edi free eye atiasefo asase yi eso na ne yonko a ne din ede eye tolam ena waba bonten a wode nchemu etu edwa na chese wo chemu a eye kwakui on na eye breadwinner ewo wo mo mame abusuo ma chese wono ena ehwe take care of eye ni nuanom ene ne mame na wono de na wone eye kwakui ena eye adwuma woni no na ne edi dwuma wo mo stage hono na ono de wo firi hono mo sem wo kwa pe bibi ayeden akobo baby okoyera kokoye bibi aba enti eye kwaku no entoa eye amidwumadie no eso na eno na wose oponse wokoye a woba ye in few minutes so free station honom ekokoye de wokoye eba ye no no bebete eye abrahosemi ese ni yonku yi ede se kan awo no na no na wo mubusa ne se wogidi se wone no eben de ebia wo like ordination mu eka bibi ede kire no se ebia sei ni sei ena wokom enunti ena ema ne disana na no na ne nua be mana na na yonku eye territola ede ezu edwasem wono de eye kwaku wanka bibia wo how bia wonamu bia enchen na so no do nim sem wono any breadwinner ewo abusuani ma especially wono na ehwe eye ni aging madam enti eye wonim se bia bibi na ekoso na sese na dano krampo no wone no entwetwe nkomo bia na se wone na antena se ankase bia ebia ni na ba ma ne kase o ebia wiase afono me na se bibi sa wamfa sa eye ensem bia anyedem ama no enti eye no wanwa se eye ne yonku kwaku etimi agese kan ede eku eye no na no na wochemu etu edi tuja se eye ye nua be ma wanya ne baby kokwaku wote eye asamai kese we ene eye awrahosema enede ababeto eye ya pono eso se abranti a wono chese wodi nani asisu se wo be conduct eye bus or conduct bus a chese car ebia yakọ Madina ni dodo wo be pake eye nkrofo wo monioma ene wo be paye ne Madina dodo wa no nkro ne ba ahwe se bibia ye okay ewiase aye de afono no edebia eni ho ede ema no nti osusu se ne kra eno betimi age free ne nsa chese wantimi anko hye kokoa mu na pete mu waje sika free anka ewura ho ede kun ne ho ewo eye 37 bus station we eni awrabosema ababeto eye yapono esom na abusuafo ye free ho no mu ana chese ye bo ede ewura Nigeria krodua no emu ene de ye chese abrante bi nsuso a wono nsuso ni din ababeto eye abonten wono nsuso abre se wetimi anya all the certificates se wetimi akosukum akwa eye certificate any from A to B from C to D ne hunkroniba wajije nyinam nanso so adwuma papa adwuma pa wonya bi enye enu nti ne chese wahye eye
ne all the certificate a wanya nyina no wo de akwakwakwo from the primary ekokosi ni university ye a wanya nyina certificate a wanya nyina wa boa no akwakwakwo bria ye baabi atesem wo de eja atumu a wo kire mu se ye enforce ntimi free certificate ne so emba dem enye na ehu ehia se wo no nsoso no wo bedi anasa wo be keep ye sa certificate na abrante ni din ede Usman Abubakar wo free Katsina State War Republic of Nigeria now the certificate no ebi National Youth Service Corps just a university degree and I so West Africa Examination Council results and other important documents such as who be nya boa ema just wo bia etimi den enya adwuma efrim na Usman yi enye sem wonya ne ho onya de o chese wo ya de pa eye a wo bo ne ho moden chese 2019 mu chese enu abemei wo chese wo bo ne ho ono akasa bo ne ho ama wotimi adum pepe so bia chese certificate kura no ne de enye enkwada de anya first class na ne chese second class up ne ho kura ne ba ne nyina mu no wotimi emfa enya adwuma pa enenti wo susu se ehu enhia se wo no susu obekipi all these documents one want to deep eja atumu asheno say jurobem na ensem we beto Ghana Ghana for binom ene ono anu kromo for esusu se da bi we de enya ade wo say ye man ye dey ekoso because when ye the first time ebi ekoso so many graduates were Nigeria wo mo sori a no wo mo ye ho kromba 2019 kure ebi si ye ene ho enkoni ba etisi ye behwe ne yakoso amanyoma bi say yakoso ede a ene na che say ye manu suku na ye bre ema wo mo ekono krampo no dachi papa bia enim ebusuafo wo hwe ye ene dayi ensema babeto edwam abranti ani din ede kwaku wono akasa agese kan free ankabra ho awon no sekan over 37 bus station ne Usman wono so awie university ekuta ne certificate ne won kro ne ba awode apaduma papa wanya enunti wo hu ne semfa so bia enni so enunti wodi eja atuma dan ena obetimi aka ede afa ho ne kwan so anu no se enuanu mo mrante wei wo mutimi di sa adwuma bi sei wo mankasa abrabom fo wadwenkyere ebram Tuma GH comment section betimi follow wei IG page Tuma GH_ midin ede ekriasi kapa da so ne yebesa na hia Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey Isaac Odwampo, obetumi afem the great ampo mbrembren. Wonu me nka moni ehwe Too Much GH. Too Much GH. Mu ye too much na me so me ye am fire. Too Much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.